Dobro jutro internet, pozdrav svim posjetiocima YouTube kanala Moto Avanture. Evo nas prvu noć smo prenoćili u mjestu Selvino. To je negdje oko Bergama. Sad se polako spremamo da krenemo dalje putem prema Pizi ili Livornu. Vrijeme je malo oblačno. Vidimo sad. Malo više oblačno. Ok. Vidimo. Hotel je fin. Hotel Timi je ovako nešto. Ovo je soba. Aha. Znači... Malo soba, a ovo sirena. Ovo soba, ovo je... Ovo je... Ljubav života mog. Ja, ovo je... Ja sam sad producija, aha, dobro. Ovo je Kepcige. žena za medije. Ja. Koju je država medije. Znači, spremili smo se. Lagano za start. To je ga hvatlo. Ne, hotel je u redu. Znači, to smo rekli hotel Timi i jo, spremamo se za start. Moram izaći iz mraka. Da. Evo, mašina je spremna. Lagano se spremamo za dalje. Kako, što bi Senad rekao, buongiorno internet. Idemo dalje u nove pobjede. To je hotel Tami. Evo sad, stiže Senad i njegov Pegasus. Nastavljamo dalje, pravac Piza. Buongiorno. Buongiorno. Dobro. Tamo su udaljeni sunce, vidi negdje. Ja mislim da smo sinoć došli istim putem. Znači, kad smo sinoć dolazili, kiša nije padala, što će reći u toku noći je malo pala, zalila. Ceste su malo klizave, tako da malo opreznije, znači ne žuri nam se nigdje, idemo u pravom pravcu, krećemo se prema suncu tamo u daljini. Kako idemo dalje prema Pizi, vrijeme se poboljšava, temperatura je 22. Krenuli smo negdje, ne znam nije koliko je bilo, 9-10. Onako trusla kiša. Znači, ide nabalje. Cool.
most na Neretvi. Tamo desno je za voz željeznički, za putnički saobraćaj. Za putnički, za automobile. Izgleda da pratimo neku Fitenicu u malo pa Firenze. Totalno naravno. Skačemo ko da vozimo reli. Evo nas pauza, sad pričamo. Ovo smo negdje na brdu stali, neki restoran, sad malo. Tu ima tamo daleko jedan kolega, neki konj. Ona s njim pravo ispričala. Ava, evo je. Šta konj? Pa tvoj prijatelj je tamo. Kako je? Konj i kobilica. Evo idemo dalje, vozimo prema Pizi. Moja frizura divna. Pa nema ona ovako aerodinamičnu koja. Upravo tako. A ima i ona lokne, jel'i? Da. Naravno. Ugasim se ovaj mikrofon u kacig, a ja imam za komentarši. Dođe ovaj Hađu s ovim bijelim Fiatom, jedva on izađe iz auta i dvije štake.
Ne može on 3-4 koraka na štakama i mora stati. Pitam se kako ovaj frajer vozi, kada ne mora ni ovako ni mrdnuti. Toliko o sigurnosti na talijanskim cestama, jel? Poznata motoštreka. Koja ima dva put. Posudi, Kisa, ovako nekako poznata štreka neka. Ovaj dio puta bi se mogao nazvati i put bagremova. Znači, na većem dijelu ceste su bagremovi i sa jedne i sa druge strane puta. Ko zna šta je bagrem zna, ko ne zna, to je vrsta drveta. Sada se jasno na cesti može razaznati kako je veliki broj cvata bagrema otpadu i dole, daži dole po cesti. Evo, bijeli se put. Pauzice. Evo nas stali ko fol da ručamo. Izgleda će biti koju Sardini, ništa ručak, sjeste i oblaci se i nastavak puta. A nismo još kuhali nikakvu sobu, tako da smo kontali sad da sjedemo jest i da razvršimo sobu. A ništa, kad idemo dalje pa ćemo razvrstati negdje drugo. A vam baš fini neki stari grad. I napokon smo stigli na obalu mora.
Izašli smo na obalu negdje malo ispod La Specije, vozimo se u pravcu Pize i diskutujemo hoćemo li ići u Pizu ili nećemo ići u Pizu jer ovdje počinju biti gužve i vrućina, a i gladan sam i nervozan. I meni je bitno moje zdravlje, a ne tamo neka Piza. Jebi ga, eno ga toren, vidi se sa ceste. Ako smo već tako blizu, ne možemo baš sad proći, a da nismo se vratili. A baš mi se nije išlo, jer ko što sam rekao, gladan sam i nervozan. I vrućo mi je, a tamo cigalnik i gužva. Pisa. Brzinsko sletanje. No, thank you, thank you. Holland? Germany. No, it's okay. Alles gut? Matthias? Alles bestens. Znači, ovdje gužva vazda. I šta veliš na ovu gužvaru i vrčinu? Vrućo. Natovareno, ali lijepo. Nije nam daleko. Nije. Nije nam je prvi put. Sad malo širem profil. Cincarno, a i ogladnio sam malo, izgleda. Kad god stanem nešto zabavam, ali sam opet ogladnio. Evo vidi sad ovog Vašarova. Gdje će ova moja žena, pitaj Boga. Pijac pravo. Znači, kad smo krenuli od kuće, ideja nam je bila da bukiramo neki hotel u Pizi, da prenoćimo u Pizi, da posjetimo ovaj toranj, malo prošetamo kroz Pizu i sutra ujutru da krenemo prema Livornu, prema trajektu. Međutim, odlučili smo ipak da bukiramo neki hotel u Livornu, da se ne bi puno stresali ujutru jer ne znamo kakav je saobraćaj ujutru. I to bi bilo to za drugi dan naše Korzika Moto Aventure. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećim nastavcima ovog video serijala.